Вон обгоревший труп еще одного украинского военного. Inilah rekaman mencekam yang memperlihatkan dampak serangan artileri Rusia pada pasukan Ukraina yang nekat terobos Artyomowsk Bakhmut. Pasca diserang artileri, pasukan Ukraina tewas bergelimpangan di sepanjang jalan, termasuk kendaraan militernya yang berakhir hancur. Rekamannya beredar di Telegram pada Jumat 28 April 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dan tentara bayarannya membersihkan salah satu jalan setelah menyerang konvoi dengan bala bantuan angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba masuk ke kota Bakhmut. Sebagian besar bala bantuan angkatan bersenjata Ukraina yang dikirim ke Artyomowsk dihancurkan oleh artileri Rusia dalam perjalanan mereka, tetapi beberapa detasemen kecil terkadang berhasil lolos. Kelompok lapis baja Ukraina dengan 3 kendaraan tempur infanteri dan kendaraan sipil berhasil menerobos ke Artyomowsk di bawah tembakan artileri berat. Tetapi di salah satu ruas jalan, kolom tersebut diserang dari penyergapan, jelas narasi unggahan. Akibatnya, peralatan tersebut hancur dan semua orang yang ada di dalamnya meninggal. Posisi pasukan Ukraina saat diserang hanya berjarak 300 meter, tetapi unit Rusia keluar untuk memeriksa peralatan Ukraina yang hancur. Вон обгоревший труп еще одного украинского военного. Ну и, соответственно, противотанковые мины сразу тут. Это уже свежие. Недавно ставили потом, после данного прорыва. По сути, ВСУ пытались деблокировать дорогу, одну из трасс со стороны Славянска в сторону Артемовска, или, как говорят, Бахмута. Там еще, сейчас покажу ближе, сквозь дырку, чтобы вы поняли, что это не одна была единица техники. Их было много. Одна, вторая, третья, четвертая. То есть они шли на прорыв, пытались пройти целой группой. Там дальше уже через метров 300 позиции как раз украинские. И, как говорят, сидит снайпер, но из-за того, что сейчас дождь, в тепловизоре нас не так хорошо видно. Ну что, уходим? Да. Пойдем? А вот это Dilaporkan Rusia 413 pesawat Ukraina, 229 helikopter, 3.887 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 540 prajurit Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 189.460 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-429.